Hlalani emakhaya nibuyele nomlayezo ohlelweni vuka ungalalala. Sanibona bafethu, ake sinibingelele kakhulu ohlelweni lapho sisho khona sithi vuka ungalalalali. Ake sithathekele ithuba bafethu sibamukele abantu onyakeni. Siyanibingelela kakhulu kuzo zonke indawo enikuzo. Siyazi ukuthi niseyindaweni ezihlukahlukene la nisizwa khona sivuka ungalalalali. Siyanemukela futhi ohlelweni. Hamba ngalawo mandla. Ngithi hamba ngalawo mandla. Uzozibuza komunye umuntu ukuthi hayibo, nangu lo muntu ethi angihambe ngalawo mandla usho ukuthini ngoba ngihluleka ngawo lamandla enginawo ukuhamba. Impilo mina singimele ngenye indlela. Yemfowethu, ake sicacisekele dadewethu, mama, baba, umntwana omncane lapho ekhaya. Nansi indaba lapho ikhona khona, noma ngabe ungogo noma ngathi ungumkhulu, nansi indaba la ikhona khona. Masithi hamba ngalawo mandla. Siyazi bafethu ukuthi amandla ahlukene ngeindlela eziningi empilweni, kodwa la sikhuluma ngamandla abekiwe kuwe, akhona uku-operate yonke isystem kuwe. Lawo mandla lawo avela kuJehova. Yabona izulu njengoba lina nje linele wonke umuntu ukuthi athole amanzi, nawo lamandla njalo akhona kuwo wonke umuntu. Yingakho ke sithi ke namhlanje awuhambe ngalawo mandla. Lamandla lawo ke bafethu asiza kuphi? Lamandla la yiwo la khona ukuthi mawune something onayo empilweni, ungazideleli wena, akube strong, ake ukhuluma ukuphila. Wona azogaina lamandla, againa amandla, wona lamandla againa amandla ukuthi afulfill lento oyifunayo. And then it doesn't matter you sacrifice kangakanani to your talents, kodwa don't give up, ngoba kabusisi isikhathi sokuthi give up. Wena okubalekile ukuthi uqhube lamandla. Akunankinga ukuthi udibana nani empilweni. Abanye ba give up kuma family, abanye ba give up emisebenzini, abanye akusazwana nama manager nama supervisor, akusazwana. Abanye akusazwana ekhaya nobaba omkhulu nobaba omncane, akusazwana. Yini indaba? Bafocusa ezintweni eziphathekayo. Don't focus even nje ngiyimi nje kanje. Mangalibala izinto zemndeni angeke singize ngifike ndawo, kodwa into ebalekile kakhulu la ukuthi wena qina endleleni yakho, uhambe endleleni yakho, ngoba angeke ulibale izinkinga zomndeni. Kodwa into okufuneka ukuthi uyenze wena yini? Zibheke wena bese uhamba ngalawo mandla owanikezwe uJehova, ngoba akekho omunye umuntu ongakunceda ngalawo mandla lawo. NguJehova kuphela ongakunceda lapho ukuthi uhambe. Unyaka nje uqalile bafethu, ayikho enye into ongayenza. Hamba ngalawo mandla onawo. Lawo mandla yiwo azokusiza ekucabangeni, yiwo azokusiza ukuplana, yiwo azokusiza ukuthi lento oyiplanayo uyibukeze kuwe ukuthi ngabe iyini, bese uzokhona ukuthi uqhubeke. Yazi each and every talent onayo mawuli presenta kuwe, ulibone ukuthi hayi manje lento le iyaphila, uzokhona ukuthi uyenze. Kodwa mawungakhoni lokho uzoba nenkinga mfethu. Yingakho sithi nje ohlelweni namhlanje, kukho konke okwenzayo, lamandla owanikezwe uJehova yiwo akhona ukugenerate yonke le system kuwe ukuthi ihambe ngendlela. Bese wena into nayo nje hope enhlizweni, dream, and don't dream into encane, dream big, so that yonke into izonyakaza ibone ukuthi lo muntu uyayifuna lento, kodwa manje uxakwe isimo esiso ukuthi akuphumeleleki. Ngisho nemali engenayo kuleli toha lisebenzayo ayikhona ukuthi ifulfill lezi zinto automatically. Once wafocus ukuthi ngiyayifuna le yanto, wona lamandla azoteka over bese kunika indlela. Yingakho kuhlelweni namhlanje sithi ake ungabuki abangani, ake ungabuki umndeni, ake ungabuki abantu osebenza nabo, ake ungabuki your supervisor, your managers, ake ubheke straight kuyithalente lakho. Yile lizokusa lapho ufuna ukuya khona. Kodwa mawuzobhizi ufocusa kwezinye zezimo uzogaxela mntakababa. Yingakho ke namhlanje sisho ngesibindi kuwe sithi hamba ngalawo mandla, ngoba lawo mandla yiwo azophumelelisa wena. Le nkulumo ike yakhulunywa eBhayibhelini, kodwa angizukuya lapho. Ngilala ngikhona khona ukuthi sesiyayikhuluma nje lento siyayikhuluma kanje, kodwa ke ngisho njalo namhlanje ngithi mina kuwe hamba ngalawo mandla. Ayikho enye into ezokusiza. Forget ngayo yonke into eyenzakalayo phambi kwakho, noma bethiwa isixuku singakanani phambi kwakho esikuvimbayo ukuthi uye lapho, kodwa lamandla onawo yiwo la
ayiphumelelisa, avula indlela kukho konke uzoze ufike lapho ufuna ukufika khona. Don't give up mntakababa, don't give up. Baye bethi abakhuluma kahle sesivala bathi manenge amathuna anama-talents. Ku-graveyard kunama-talents amaningi, abantu abashona bengafulfillanga, abanye bakhona babe-doubter ukuthi benze izinto okwakufanele bezenze, beyitshela ukuthi hawu mina bengingubani bakithi, ngizoyikhona kanjani into, bazothina abantu uma sengenza into enje. Umuntu unamandla wakhe azelwe nawo, so angeke kuze kwenzeke ayisabelo kuye, ngeke kwenzeke ukuthi uzothatha amandla omunye umuntu. Enye into futhi la esokucushisa kuyo ukuthi ithalente liyaxhawulana. Lalela, masithi ithalente liyaxhawulana, so ikhuluma kahle le ndaba kodwa sengiyiconnecta la ukuthi amandla wakho kumele asebenze kanjani. Masithi ithalente liyaxhawulana, siqondene ukuthi uma mina ngine-talent leli enginalo, omunye umuntu yena unelinye ithalente analo, uyakwazi ukuthi mina mangenza lokhu la bese loya uzodinga lento engiyenzayo enze okwakhe. Ake ngithi nanga umuntu uthengisa idatha bese kuthi loya ufuna idatha lokuthi arun podcast yakhe. Uyayizwa lento engizama ukuyisho. So loya udinga lo nolje, that's why sithi ithalente liyaxhawulana ngenxa yamandla asuke khona. So zikhona izinto ezivele zimile empilweni, zimiswe ngabantu aba-applya amandla namanje isasebenza. Bona kudala bahamba kodwa lezo zinto abazi-create zisasebenza namanje. Wake up, vuka, ungalalali, isikhathi sesifikile. Bye bye. Vuka unganalali.